Jesu o rumiwa mo lefaseng. O phetha mabaka a hwe a fetša. Jwale o kgopela Modimo ditsela tša o homela morao. O a fiwa. He a fihla o makatša Modimo la o makatša. Ka gobane Jesu yena morwa Modimo o fihla a apere maske ka Dimase a šapile lephalo. Modimo a re o mang ka maphalo. O mmakatša kudu ka maphalo. Ke wena mang? Gona sepipa molomo ke sa eng? Jesu a fetola ka pela a re, hei papa, ke nna morwa wa hao. Kwa o nthumileng gona ho hobe. Ba re dilo ke di-corona. Ho hobe. Bjala bona re boratang bo tswaletšwe. Ho hobe. Ha o sana le boloko ba le kudu. Na ine o tloko re a balakilwe. Re a bethwa. O botša Modimo o re, hei papa, o nthumile poleke ye nngwe ya šuru ke sokoje. Lipetele o tedi. Mebileng ya re sepele. Minating ya reye. Lipipa molomo sidi. Ye re bolela. Re tswane. O bolela bjalo a thathamola diata morwa Modimo. A boreile hek. Modimo o re, aowa, a se wena Jesu wena. Ka maphalo, ka dipipa melomo le diborele. O re ena o re feta sedelu re bone. Jesu hape ya feta sedelu a re, hei, lidelu a liwe. A taba Modimo la o makatša. Modimo o bitša Simon Petro le batamela ba hao. O re, tswalelang gate boys. Yo a homele kwa thaya. Jesu o boya kidima o re, yo, na rona ka eng. Mabjala a tswaletšwe. O a bora ka mo ke busitšwe. Ye bolela bjalo yona New Testament. Ke ka mokgwa ile rene e bolela ka go. Nka re kgotso.